जिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा खया चिची बुख मनोरञ्जन यादव नेवाजी नेवा हे जिनु थगु भाषा हे नवानु जिगु तजिलजी नखचख मन्तर हाजा द्यमरुगु देगा थेन्चनी जजलपा भिसनिल थौ नेपाल सम्बत छिन्छा चवो पिछा द थिलागा ट्रिटिया दि इन्डिजिनस टेलिभिजन सयाचना टिपी सकल हने बहबी भाजु मेजु पिन्त थु जिगु एसएमएस ज्याजो जना जी निटु दंगोल छिपिने गुन्याने वेडना गुदु जिगु एसएमएस ज्याजो वापतिक शनिबार शनिलया खुताती ताइले निसे नेता ताइले तक वैगु ज्याजो ख अथे हेथो ज्याजो या रिपितलिका छिपिन्छ आइतबार सुथसिया न्याताती ताइले सयादी फैराजा हिनेसिया छिन्निता ताइले न सयादी फै थो ज्याजोले नेवा भा संस्कृति तजिलजी नखचख इतिहास नाप वा दुने जुगु छुन विशेष तिया बारे जानकारी बिगु जे अथे हे नुगु पुलांगु हेपुसी चंगु व बाबालागु मेला छिपिन्त केनेगु दहेदनी थाउया थो ज्याजोले थोवा दुने लागु विशेष ज्याजो नाप नखचखया बारे खला बलायागु जे अथे हे छिपिन्छ हे छया हायदिगु एसएमएस नाप छिपिन्छ हे इना बेना दिगु नेवा म्युजिक भिडियो न छिपिन्त केनेगु जे थाउया ज्याजो यमरी पुनिया विशेष जुगुली छिपिन्त यमरी पुनियागु मे केना चनागु दु थो मेधाजा हिसिमती सकिपा पाखिन ट्यछि ट्यधेगु मेख अथे हे थो मेया त सबिया दिगुदु सतीश महर्जन रत्न शोभा व दीपा महर्जन जो सयादिस थो यमरी पुनियागु मे नापन हेपुका दिस सहे दिल थोतस काहिन हे पुसे चंगु यमरी पुनिया मे छिपिन्छ सयजना दिगुदु बज्र क्रिएशन प्रालियन हे बोया नेवालय दुने वैगु ज्याजो जिगु एसएमएस थो ज्याजोले छिपिन्छ छिपिनिगु सुना थाथिति पासपिनिगु भिजा इहिबा नाप बुद्धि लागु दुसा वेकपिन्त भिन्टुना देचाना दिफै अथे वेकपिनिगु भि उसाया कामना यासे वेकपिन्त हे यगु नेवा मेना देचाना दिफै उकिया लागि जिगु इमेल एड्रेस दु जिगु smsnepa@gmail.com jigusmsnepa@gmail.com अथे हे मोबाइल नम्बर दु 9741736906 हाकना चक 9741736906 वंगुवाया शनिबार खुनु राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दर ज्यून एकल गायन अर्थात सोलो कन्सर्टे विश्वरेखा तया दिगु दु वेकल पेघौ न्यागु मिनेट वो निगु सेकेने मेहाला विश्वकीर्तिमान तया दिगु ख अथे राज्य मन्त्री मानन्दर ज्यून नेपाली व नेपाल भाषाया आधुनिक तथा राष्ट्रिय मे याना नेगु व गुंगु मेहाला दिगु ख थो बचा हागगु थो वाया जानकारी ढुंगा आपाजुगुदु छिपिनिगु मतिना लुकथौ वगु एसएमएस त बनिगु मतिना या मेसेज त बनिगु झोले नापांगु मेसेज दु दल्लु पाखे कपिल दंगोल वेकलन धैदिगु दु जिमिका कविन दंगोलिया यमरी पुनि खुनु बुद्धि लागुली बुद्धिया लस्ता यको भिन्तिना धैदिगु दु नाप यको प्रगतिया कामना याञ्चना अथेहे यमरी पुनिया लस्ता सकल नेपामी पिन्त भिन्तिना देछना चना धैगु दु यको सुबादु कपिल दंगोल जुया त नाप वेकया का भाजु कविन दंगोल या त बुद्धिया लस्ता यको भिन्तना वेकलन धैदिगु दु आवेगु मे सकल नेपामी पिन्त देछना चना अथे मेम एसएमएस छया है दिमदु वेक ख गोकर्णेश्वर पाखे प्रकाश मानन्दर वेकलन धैदिगु दु जोजलपा जिमी पासा अनिल ताम्राकार जुया थौ बुद्धि लागुली बुद्धिया लस्ता यको भिन्टुना नाप सकल नेपामी पिन्त यमरी पुनिया लस्ता भिन्टुना वो अंग्रेजी हुँद 2021 दया लस्ता न भिन्टुना धैदिगु दु अथे वेकल ए पासा धया गुम्मी मु वडुगु जिन्दगी धयागु सकिपा पाखे
सकल पासपिन्त नाप वेकयात मस्युपी सकसित देछाना जना थाइदिगुदु अथे मेगु एसएमएस वोगुदु रामकाजी मकाजु खरिपाती पाखे वेकलन थाइदिगुदु जोजलपा भिसनिल रामकाजी मकाजु यातना जिगु पाखे जोजलपा नाप भिसनिल अथे वेकलन थाइदिगुदु वंगु बिहिवा खुनु जिमिक्के हे रमिला मकाजु या बुद्धि लागुली बुद्धि या लस्ता यको भिन्तिना थाइदिगुदु वेकलन ए पासा थेगु मे मु मधुगु जिन्दगी पाखे संकिपा पाखे मे रिक्वेस्ट आना दिगुदु अथे हेठो मे वेकल सकल नेपामी पिण्ड देछाना जना थाइदिगुदु यको सुबादु कपिल दंगुल नाप प्रकाश मानन्धर वो रामकाजी मकाजु यादा हाकना थाजागु हे एसएमएस छया हे दि धायगु भला सकाय जना आधा से पाजुगुदु प्रकाश मानन्दर जिउन नाप रामकाजी मकाजु जिउन इनाप्यान दिगु ए पासा धायगु मे मु मदगु जिन्दगी सकिपा पाखे सया दिसन थन्ही पुछि जंगु मे जिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खला बला नुगु पुलागु मे नेवा खया छिछि बुख मनोरञ्जन यादवको नेवालय निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले निनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवालय सहे दिला छिप्पिन्छ मु मधुगु सकिपा पाखे तस्कहे बालासी जंगु मे थोमे दुंका हाकना चका लस्को स्याना जना छिप्पिन्छ सय जना दिगुदु बज्र क्रिएशन प्राली पाखे वैगु नेपाल भाषा ज्याजो जिगु एसएमएस ज्याजो थौया थो ज्याजोले छिप्पिन्त थोवा खुनु लागु थिथि विशेष दि नाप नखचा खया बारे जानकारी बियाचना गुदु जानकारी बिगु झोले थोवाया बुद्धबा खुनु छिनेवा तेगु तढंगु नख यमरी पुनी नख लागु जुल छिप्पिन्छ तजिक हे हना दिला जी धका भला सकाय जना यमरी पुनी नेपाल सम्बत अनुसार थिला ठो पुनी खुनलाई अथि जुगुली थुकिया त थिला पुनी धका न ध्यागु चलन्तु न पन्थो दि खुनु निसे हे हिता हक जिगु न विश्वास दु थुकिया बारे जानकारी बिगुला दहेदनी आपा जुगुदु छिप्पिनीगु एसएमएस बनिगु पाखे वनिगु एसएमएस छया है दि मधु वेका ख स्वर्णिमा सामी साद्दो बाटो पाखे वेकलन धै दिगुदु जोजलपा ज्याजोन ह्याका दिम पासाया द जिगु पाखे न स्वर्णिमा सामी जिया त जिगु जोजलपा न प भिसनिल अथे हे वेकलन चै दिगुदु जिमी पासा निसा श्रेष्ठ या थौ बुद्धि लागुली बुद्धि या लस्ता यको भिन्तुना न प यमरी पुनिया लस्ता यको भिन्तुना अथे हे नेगा जात्रा जुया चंगु लस्ता न यको भिन्तुना ढका दाइ दिगुदु अथे हे वेकल आवैगुन ह्यागु सामे वेकया 10 सबसे मध्य मिले जुम पासा निसा श्रेष्ठ नाप सकल नेपामी पिन्त देशना जना धाइ दिगुदु यको सुबादु स्वर्णिम सामी अथे हे वे मेमो एसएमएस छया हया दिम ख वेकदु मलिना साके ची बाहा पाखे वेकलन थै दिगुदु जोजलपा जिमी अबु पवन साके यथौ जन्मनी लागुली बुदिया लस्ता नाप सुखी जीवन हना दिशा थका कामना याञ्चना थका दै दिगुदु अथे वेकलन छन्त खने वन हया गुमे प्रवेश मानसा के जु भोलस्ता जोशी जुया सदु गुमे इनापेना चना थका दै दिगुदु अथे एसएमएस बनिगु झोले वेका ख कृष्ण राजोपाध्याय किप्पु पाखे वेकलन थै दिगुदु जोजलपा सकल किप्पु बासी पिन्त किप्पु जात्राय लस्ता यको भिन्तुना देछना चना धै दिगुदु वेकलन छन्त खनिव धयगु मे जात्रा संकिपा पाखे प्रवेश मानसा के वो लस्ता जोशी जुया सदुगु थोमे इना पेना चना धका धै दिगुदु यको सुबादु स्वर्णिमा सामी नप मलिना साक्य वो कृष्ण राजोपाध्याय त आधासा पाजुगुदु छन्त खनिवन हयागु मे जात संकिपा पाखे
सयादिस प्रवेशमान साके ज्यू नाप लस्ता जोशी ज्यू या सदुगु थो तस्का हे यही पुसे चंगु बालासे चंगु मे सहे दिल थ तस्का हे बालासे चंगु मे संकिपा जात पाखे आधा सा पाजु गुदु छिपिन्त थोद वाया तस्का हे विशेष नख यमरी पुनिया बारे जानकारी बिगु छोले यमरी अर्थ यगुमरी अर्थात सागुमरी नख यमरी जाकी चुया देखि धासा थुकी दुने खुवा वो चाकुन तेगु चलन्तु अथे हे थोदी खुनु विशेष याना अन्न याम द्यरहका अन्नपूर्ण द्ययत पूजागु चलन्तु थोदी खुनु थिथि कथाया ज्याजो याना छेखा पतिक यमरी फोनेगु चलन्तु आधासा पाजु गुदु हाकन छिपिनीको एसएमएस बोनीगु झोले हे बोनीगु एसएमएस छया हे दि मधु गणेश खड्गी शाही बालाजु पाखे वेकलन थैदि गुदु जोजलपा जिमी पासा सुबीर कपालिया बुदी लागुली बुदिया लस्ता भिन्तुना नाप थोज्या जोया प्रगतिया कामना याञ्चना धकतैदि गुदु अथे हे वेकल आवेगुन ह्यागुसामी वेकयत मसुबिस सकसिता नाप जिगु एसएमएस ज्याजोयातना देछाना जना धकतैदि गुदु यको सुवादु गणेश युयात अथे हे सोनी चित्रकार जुदु सुन्ता गल्ली पाखे वेकलन थैदि गुदु जोजलपा जिमी पासा रोज श्रेष्ठया थौ बुदी लागुली बुदिया लस्ता भिन्तुना नाप आवेगुमे वेकल स्पेशल याना वेकया रोजी श्रेष्ठ धायम पासायत देछाना जना धकतैदि गुदु अथे हे मेगु एसएमएस ख लकस बजाचारे जु सतुंगल पाखे वेकलन थैदि गुदु जोजलपा जिमी दाइचा राजेश बजाचारेयन हुगु पसा चाकिटेंगुली यको भिन्तुना यको लुमन्ती नाप प्रगतिया कामना याञ्चना धकतैदि गुदु अथे हे नेगा जात्राया लस्ता सक नेपामी पिण्ड भिन्तुना देछाना जना धकतैदि गुदु वेकल यमरी पुनी जुगुली यमरी पुनिया लस्ता रवि भूमिया सदुगु यमरी धायगु मे सकसित देछाना जना धकतैदि गुदु यको सुवादु लकस बजाचारे नाप सोनी चित्रकार वो गणेश खड्गी साई जुयात आधासा पाजु गुदु रोमी बोमी पाखे सदुगु यमरी पुनी धायगु मे सयादिसा थो मे नापन हेपुका दिसा जिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्या थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले हिनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला थो रवि बोमी जिया सदुगु यमरी पुनिया मे सया छिपिन्छ ने पुकाहे दिला जिधायगु भाला सकाया चना छिपिन्छ सया चना दिगुदु बज्र क्रिएशन प्रालियन हेबोया नेवालय दुने वइगु ज्याजो जिगु एसएमएस ज्याजो तो ज्याजो वापति क शनिबार शनिलया खुताती ताइले निसे नेता ताइले तक वइगु ज्याजो ख अथे हेथो ज्याजोया रिपितेलिका छिपिन्छ आइतबार सुथसिया न्याता ती ताइले सयादी फैरासा हिनेसिया छिन्निता ताइले न सयादी फै थो ज्याजो छिपिन्छ इन्डिजिनस टेलिभिजन एप नाप इन्डिजिनस टेलिभिजन या वेबसाइट न सयादी फै थौया थो ज्याजोया इ रासो फिटिङ गुदु अथे जुसान छिपिन्द यमरी पुनिया बारे जानकारी बियाचना गुली थुकिया झोले हे वनिकु जी यमरी पुनी या दिन खुनु ज्यापु दिवस न हनावया चंगुदु दे दस ज्यापु दिवस थका यमरी पुनी खुनु हनावया चंगु थासा थो दिवस जिन खुदनी से हनावया चंगु ख अथे हे यमरी पुनी खुनु सुनाको थी बालकुमारी द्यया जात्रा न ते दस जियावया चंगुदु आधासा थौ छिपिना प बायावनेगु इउजी दुंगु गुदु मेगु वाले हाकन वेगु बचा तयाचना अथे हेथो ज्याजो छिपिन्त गथे ताल छिना प सापु तयादिस साला सुजा बिया दिस
नाप SMS छया दी तथा छ लोमंगा दी मते जिगु इमेल एड्रेस तु jigusmsnepa@gmail.com jigusmsnepa@gmail.com अथे मोबाइल नंबर दु 9741736906 हकन छक 9741736906 थुली धासे छिप्पिनीको प्रत्येक दिन फिजीमा मंगलजीमा धका कामना याना जना छिप्पिनीको भी उसाया कामना यासे ठौया त बा सुबा जेमा भा जिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्या थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले हिनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला